Brohona ili saming sa khangaiji anong shung mira. O broho, na wima khangachon legashi katang mavai mana. Na pangay na sakwi ka haiji mohor mihai alu. La machine shaka tumara jishat, duiza jishat. Remake ta achari kamdaya paubing. Ukrul District 2018 Postco case we Kayonali Karo na patop zingum magada panga miera. Ukrul District Headquarters li Football League season kakanye lumlaulak ina haupo kaira. Lekyangtor, achiri the Tangkhul Express we pau Wungramphi Ngalung ina pamidalay, pau ping may sai na nganangarumsa. Ukrul District li 2018 kum kashok, national li yan kasai, kashong karang case we, kayona li karot na, zingum magada panga patop tamiera. Ukrul District we special judge, fast track special court na, convict hili zingum magada panga, recorders imprisonment miera. Convict chi zingkum hang turuk da akha ke ramyo shimrei hoda lungher nauna. Case chi minor shinau kanili sexually assault kasawi, protection of children from sexual offense, Bosco Act 2012 we zingli charge kasana. Yan kasai otsak chi 2018 kum July 27 eina akas 2 we alungli kashok naji. And in our bow at Hishuda Defense Council na Shongran ngaving mikhavai kabosai, kala convict jina, kayon ot kasaji, malipai ka kasana da machan sanga. Karot na mipajili achahon kaying, magada matitang convict salaga, magada jikotang sentence kamena. 2018 page shetang victim na awe avavuna Ukrul police station ni case file sada awe naw ngalawa kani zingum jishat eina taruk naw le convict jina atam ngata taidali sexually assault sayaji ochot atam hitharan minor victim kani convict we khongnai sakasana ji yon gahaya le shungran gaberji zingum magada phanga recorders imprisonment kala fine lupa ting kanina kayona jina judicial custody li pamrag highway atam ji phatop atam mi highway na katadra kala taida khalei sentence ji section 428 CRPC atishuda jazvarad karot nahanga victim compensation maram Manipur victim compensation scheme 2019 me atishuda karotli application misangran misangahai thili didak tamirad karot jinahanga. Ukrul District Headquarters li Football League Season 2 Habokaira. Meipung Foundation na katomtheilak Ukrul District Sports Association UTSA we khangachon azingli makok kame ngahanji lumlaulak ina haupoka. Asung merchang na kamatweli Hunpun Village Authority Tangkhul Nakalong gala UTSA li ningshiya. Alice Christian Higher Secondary School we katamnao ping nalang John Mia da marchang na ningshiya. Ngahanji li HPFA, Haukok FC, Meipung FC, Orendel, NEROU, Varihau FC, United Brothers, Kal Repay FC hiping hina Sharuk Kuidale. Katamnao country te kangrioli matalak ina zata khalei Kerala Plasterwi, Hormibam Riva, Kala, Jamshedpur FC we, Ungayum Muirang Anila, Marchang na, Mayakhangai Pongshoka. Angran angayejili, Mawansa Kahaya, Meipung FC we, Chawung Shimrali Triput Mir. Ali Paninko Jitata, awe avavali team captains, Kanina, jersey number 20, Pangran Saya. Meipung FC na Chaung li kayakha jitata, jersey number 20 hi, Masing Lila awe aming eina, Haimi Kahaina. Kazip chili Football League anthem, Winso Jamroy na Tan de Samia. Ngahanji match season 1, champion Hunpun Pungjam Football Association, HPFA kala runner-up Meipung FC win haupoka.
Bishnupur shong zakmai makatei mi bing attack kasa or chot kanili mi katum satzer. Zingum hangmati da akha pre na wakali now me in a kakap kala municipal councillor kani kama satzil kale kasa bulis pau shoka. Or chot kanini southern Bishnupur district we welpam ngalemli achahonda ngaya kashok nada aya bulis na pong mea. Pre vuji Umarani Puli, Hoda Kwakta word number 8 Wimina. Awi Peli Naumeteru Kama Ziliga, Pita Haikasa, Shoktang Yapung Chishat Chikali, Samgapang Naji. Ali Kakapchi, Kauba Well Pump, Ningto Kong Ku Kuno Bumli Kashokna, Kalachuena Kashinaka Vamida, Kwakta Municipal Council, Councillor Kani Kamatsu. Ning Shimanai laga Shonkarli Pitai side police na hanga. Councillor War Kaniji Akana Zingum Hangmati da Mati MD Abdul Karim Kala Zingum Hangmati da Taruk MD Nasiruddin Hoy. Now may teru kamagazu Shinau Bavali in Falshong Ngakavai Quivawa Kanijili Bishnupur district Arishangli Ngahaya. Or Chochi Kipakana claim Kasamale Ranga, Kalabulis na case registers at investigations at delay the hanger. Karam Gajang Wayne, Mizoram Myanmar Porter Shungrada, Shokaira Gasaji Tuidak Ngajeda, Zokwatar Village Le Khalei, Friendship Kate, Sil Masamara, Shovara Jaira. Mizoram Myanmar Porter Shungarada, Assam Rifles na Janpao Shokaira Sai. Kaji Home Minister with Jizu Kame Mazangla, Kashok Sa Sawa. Layret Mamakan Ngorok Kangsak we Maramli, Hortang Mizoram Home Department, Assam Rifles Kala Law Enforcement Agencies Bingli, Janpei Saira. Senior Home Official Nakahang, Atum Nang San Naga Friendship KG, Sil Masamara Tahira. Rijum Now Bingli Ninkarik. Kavai, Otsak Masakavai Home Department Assam Rifles li Hangaira official Bao Jin Hanga. Hang de Khalei, Indo Myanmar border election wuivang achon tarik tarada shini tangwin 48 hours sil saya. Mizoram will Lok Sabha seat akawi election tarik trada jiko tang saira. Assam Rifles na local leaders, civil society organization, kala village council katana bingling san naga friendship KG tarik makawe na tuida tumrai na tang da shomira gaji shoka. Kala ji yari medical attention, kala kankana otur kwingro kawai shokami kasana ji. Cross-border activities kam kawai border ji, karame kachang we na shungli haura da shoka. Ka bowling kupailala border mushomi tua India gala Mizoram kanini shongwi tari kuungri jumnao bina Indo Myanmar Friendship Gate Zokwatar Village Jampai Districtly protest sai Mizoram District tarubna Myanmar li Leyret sada border tari 510 km kashunga Achahondang senior home official na Turkame Taga, Indo Myanmar border, Zokwatar Li, Karam Tarik Aka Tangwe, Eina, Sil Sahara, Kachihia Assam Rifles, we Ning Eina Kasana. Ministry of Home Affairs, which is Kame Mazangla, Kasana, Kala State Government Lila inform Masamanaji. Border Shungra Maram Kashaina, State Chief Secretary Renu Sharmana, MHA Ngating Kavali, May Tarik Akoina, Border Shunglu Guji, Home Minister na Bera Military Force Chili Chizikami Malay Manada Hangaji. Bhutan Wena Karagatam Nauping Wuivang Assam na MPPS seat Katum Maimi area. Assam Khalei Medical College Pingli Bhutan Gatam Nao Bing Wuivang MPPS seat reserve Sakame Mataisang Mira Gajihi Bhutan capital Thimphu Khalei Indian Embassy Now Pau Mishoka. Maram Ji Assam Chief Minister Office Wishong Einala confirm Sahira. Paikar Ji Bhutan Gala India we Kangshik Maling mikhavai kasana da Assam CMO na hanga. Sid Mataisang Kame Hiena, Ara Assam Medical College li Bhutanese Katam Nauping Wuivang, Haikame Sid Panga Kahira. May de Mayon Manipur Chief Minister N. Piren Singh na State Wi Ot Kasana Saikorali Shalam Mir.
Labor Day de la Goho Langapei ot kasawi aman kasak machut kame zimiksho May daily CM na chanpao mishok da kahang Labor Day hi workers laborers ot kasa Langapei saikorali kayakha mikhavai zimikshona Hitang zimiksho working class na kokha sada mashun wuivang nganingai ngalangman kamata paid leaves kala ngasam bakwi atam jada sampang kawai mashun wuivang kokha sada ngawawa da CM na hangsanga Apong ngataita ot kasa saikora wi aman kasak machut kwida society wi rekasang hakasang li atum na shiru kwida lay yarina machut misa da CM birena kasat sanga Luiram gachivali ningtong da ot panglak eina sami da kale saikora li kayakha misa da CM birena kasat sanga Imphal West Shong Khalei Old Age Shimakawi Karanau Trada Kana Mawon Saka Haitili Atumi Pasa Science Wuivang Chikat Mirror Jera Mongshangai Makhalei Kai Imphali Khalei Old Age Shimwe Karanau Bingjina Atumi Katingun Medical Science Li Mirror da Mingjan Saira All Manipur Senior Citizens Welfare Association and Mavakapei Program Makali Kasarnau Trada Kana Atumi Katingun Medical Science Li Chikat Kawai Register Saira Chili Association Jui President Eina Awi Previla Zangaji Program Jili Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jenims Manipur Director Laishram Dipen Nakahang Kataver donation gaja Mawon Sakahai Tili Mikumo Wikatingun Science Li Shijin Kawai Kami Hina Medical katamnau ping wuivang kapavang saya kalahi aman sakla kahai hakamaha otsak na the Jenims Director Jena Masot Meya Manipurali katingun kamehi paksada malaymana kala donate kasaji mikumo wi pasa maramli katam medical student ping wuivang kan kanavuna ngasaya Old age home wi miping jina sada kaleji Jenims authorities na ningshiya haya gaji pongshoka Tiben na kahang, Karanausan Shim Chui, Mibing Wuivang Jenims Authority na Medical Examination Sami Mijura, Kala Hapta Kachi Atumli Yangsang Mikhavai, Physiotherapist Jehovah the Hanga, Chili Kabambing we Health Assistance Tarka, Kasasali Jenims na Yangsang Miraji, Medical Katamnaubing Wuivang kan kana taimida Kataver donation Jumei Kawai Tiben Nakasat Sanga Old Age Shim Jili Jenims Authority na kan kana otur shakazak shan gajon la kuivamia Delhi NCR we worship shaka gadali pom treat sambangda yari matailak ina avu ava katam naubing ninga creek vu sakwera ka kamachit ji timang ngsa ka highly tai Kacha police na check kasali bom makala masampang manata shoka. Bom driche ayang motor washing bingli email lane Japuna. Kamachit sam kapang washing bingli. Evacuate sada matalak in a check vasayaji. Delhi Fire Service na kahang. Ayang shun bung baro in a tangda. Washing ngata taida way na call hangjigo da shini sampang ngayrasay. Ministry of Home Affairs na shok kahaji majid papa gajina da yarili ning magaza kawai hanga. Delhi Police na kahang bom treat sam gapang washim saikorali matalak ina yangaira ka satsu kapai kika masampang manaji. Bom treat sam gapang email ji ngarai cha asira da kamachit ji apamma kawe na kachi ho da layra kachi police na hanga. Police na security agencies na protocol atisho da saran sa da layda wuivang kachi pa tarkam sama na da Home Ministry official na hang sanga. Manipurli KCP Katra aka kutlayin ng soda to queer. Central Kala State Force with Operation Li Taubal Kongjam Shong Proscribe Kangleipak Communities Party Lamyan Ba Kumanui Miyaka Tukukui Aya Pao Mishoka Mipaji Zingum Hangmatita Mati Wang Kem Bremjit Hoda Amin Kamja Singh Dalazata Liukar Mayai Leikai Imphal West District Wimina Zatra kahai kachang kani katum hili mi pa jina yari we na paisa ngashai ka kui otsakli shuruk kui hai da leji
mi bajunya singasa 9mm pistola ka live ammunition katumda police na khimiera khimi ka high khutlai gala mi chili khongjom police station li mi sangaira Chui ka high zimik shokani kutum tangwi alungli Indian Security Force na Manipur we apam ngata taitali khutlai tumai ka sa taraka pakwiera Churachandpur District, Zalenkot Village li Central Eina State Police na CMG carbine naka, chui magazine naka, single barrel guns madi, grenade launcher naka, pistol na magazine naka, improvised heavy mortars kani, magazine kani, tear gas shell thara sambangaji. Kangbukpi District Vag, Tui Champai kala modpung Kungli mi katum dukwida atum eina 0.5 kg gun powder kala explosive ammunition katha machine kani sampanga Bishnupur Shongla AK rifles INSAS magazine kala 260 ammunition SLRs kani hand grenade bulletproof jacket hikatha hi sampanga ji Mi bingala khutlai ji apam Pingjui police station li mi sanghaira Latluita achuri kamdaya baubing Ukrul District 2018 Postco case wi Kayona li karo na patop zingum magada phanga miera Ukrul District Headquarters li Football League season ka khnie lumlaulak ina haupo kaira Achui pau hiling jangaira pau ngana daklin thum saikorali ringkapha kala kamahaya zimik shong sa serano